اسمي دلول غذا السنشوم ذق فوسيد شمس اغلى هموم لكن ورثتي خير مرامان لو كانوا لي وذاك الطوم عاد يرغ داخل الجنون لكن ورثت حسي صغر يميس الصورة ويجوم لابد زد جاب غنون يمردي يسجان راغان كل خميتي طمزيو خلص غونين وردوغاو سمينا ولانيو ومحامينا كل سرماو المحنة نجر يغسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو نسيلسي وثين ظلماو نسيلسي وثين ظلماو غاد سنسراو للعيدان بدا غروان الناس غاكون غفراو هاينا ولانا عزيزان في ثلاثة مران بداو خاص تمشيك مرواناو ماشي ذو مسي روحاو عاد مليل نتولن نون عاد مليل نتولن نون يتعقل دمي ما ديال في الليل فهم الطوثي والحلال ويسن كان من ثم كثير هذا سنسخر بغل شغال هذا سن يعرق ووال فاقرا ما نم يعقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري يجيك ذا سيرم ترقيتي والظلرام دلي زمان يسم يفكاي الحرز اللوفاو ثبرت الحبس ذي الزم ثلاث ورقتي وتوشم دورة السدنيا تصجم طول عماري ثم ركام طول عماري ثم ركام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.